Malo je malo dana da bi mi ostala sama, malo je malo noći da čekam kad ćeš mi doći, da jedno drugom bol stvaramo, dana je premalo. Легендата на народната музика Халид Бешлиш зад себе има одржано илјадници солистички концерти, преку милионски албуми, продадено и тиражи, награди, признанија. Овие денови во Скопје и мое друштво во студиото на Репортер. Господине Халид Бешлиш, добро дојдовте во Скопје, добро дојдовте во студиото на Репортер. Bolje vas našao, lijep pozdrav tebi i svim gledalcima. Драго ми е што прифативте поканата да сте овде. Дојдовте вчера во Скопје. Од кога немате дојдено во Македонија? После колку време доаѓате во Македонија? Zadnje vrijeme, 4-5 godina nisam bio. Nisam bio, ali sam, tako se potrafi. Nije bilo nekog interesovanja, nisam imao ni poziva nekih. Zato, tako da je to jedno s drugim, a ja zauzet na drugim stranama, ode se, valja cijeli svijet obići. Dok se obiđe od Goražda do Sidneja, znaš. To je mnogo nekako. Ja imam običaj reći, od Goražda, ne kažem od Sarajeva, nego od Goražda. A zašto ne od Sarajeva? To je simbolika, Goražde, ja sam dio Bosne, istočna Bosna, sam ja rođen. Pa mi je Goražde sad tamo dođe kao glavni grad istočne Bosne. Dobro, дојдовте вчера во Скопје, имавте ли време да прошетате, да седнете во нека кафејана, да се видите со некои стари пријатели? U Skopju, sinoć sam vidio Džaru. Sinoć sam bio na fešti i Džara je od najstarijih koje znam ovdje. Dobro, kakva bi беше sredbата кога се видите? Dobro, baš dobro je Džara, jednih ostare više ima. Dobar je, ali baš mi je drago bilo da je ovako fizički je čio, mada su godine učinile svoje. Mnogo smo i koncerata imali zajednički, mnogo nastupa, mnogo toga je bilo zajedničko, tako da dovoljno reći samo Džaro i to je to. Зошто после толку време прв пат голем концерт имате во Скопје? Pa nije bilo poziva, nije nekako bilo, ja nisam htio nešto bez veze, ja sam htio, trebalo je bude par nastupa moji korona je, trebalo se imati na trgu, na trgu je bilo, dogovor je bio pao i dva su koncerta otkazana, apropo toga. Pandemijata, pretpostavljam. Ja zaboravio za tu, već smo zaboravili, hvala Bogu da smo zaboravili. Hvala Bogu, da, ama 2 godine. Ali sam trebao biti ovdje, koncert je bio na trgu jedan, nije u Skopju, nego kako se zove mjesto. Uglavnom, to znam da je otkazano i još jedan otkazan koncert. Добро, каков ќе биде сега концертот во Скопје, како се подготвувате и дали без оглед што сте долго време на музичката сцена и имате трема што после толку време пред скопската публика ќе пеете? Pa neće biti, ne problem, moje je bitno da ja znam da ljudi, da imam dosta pjesama, da imam šta pokazat i da kome je pokazat, tako da ćemo samo, da budemo zdravi i živi. Кога спомнате... Боже драги, здравје само. Кога спомнате здравјето, супер, ми го намитнавте прашањето и околу тоа. Како се чувствувате здравствено со оглед на тоа што имавте операции и ви се вградени два стенда? Па имao sam, ali sve to je nekako uhodio sam, imao sam taj udes, saobraćaj, nesreću, to je malo, skoro sam imao, prije 3 godine sam imao stent ovdje u Karatida, to sam uradio i neki dan sam u Sarajevu stent na srcu. Kako se čustvувате? Dobro, odlično. Колку тоа ви влијае вас на пеењето? На време sam ja to otkrio i na vreme sam reagovao. Tako da je, a ima i dobri doktori, dobri stručnjaci, to je to. Dobro, ne bi pravi problem во пеењето, да речеме? Pa da nisam, ne bi mogu pjevati. Ja sam imao problem, ja sam prije, znači zadnji nastup mi je bio u Lincu i primijetio sam ja da nešto, nisam znao šta je, jer sam mislio da je moje srce okej, nisam nikada ni pregledao, usput kad me pregledaju kaže da mi je dobro srce, kao konstatacija. Međutim, ja sad idem 100 metara, zadišem se, ne mogu dalje. Šta je? Tako opet, i to je sve gore bilo. I koncert u Lincu sam otpjevao na stolici sjedeći. Znači, nije nikakav problem kad nisam aktivan, kad sjedim. A kad krećem se, problem. I javim se doktoru u Sarajevu, kad sam se vratio, odmah u bolnicu, odmah na one aparate, odmah kaže, ostaješ, ne ideš kući. Sutra dan su me, koronografija, to uradili i otkrili da je to, da mi je začepljena jedna arterija i pa šta da radimo, pa stent, pa stavljaju stent. I onda smo ga stavili
I evo, hvala Bogu, super. Nema ništa jedno što samo sad pazim, čuvam. Така. Важите за еден од најголемите пејачи во поранешна Југославија и до ден денес вашата популарност никогаш не опаднала. Како успеавте ни сите овие години, ниту парите, од оние што ве познаваат и што успеав да дознам за вас, е дека сте биле едноставен човек без многу без многу популарноста да ве направи повеќе од она што сте. Како успеавте ни сите овие години, ниту парите, ниту популарноста да ве променат и да се задржите да сте едноставен? Nemam ja odgovora. Ja na to nemam odgovora. To je jednostavno tako se ponašam, takav sam po prirodi, pa je to od Boga dar. Ja sam davno riješio svoje, kako bi rekao, svoje želje. Znači, uspio sam, napravio ono što sam htio, sad je faza održavanja. A održavanje mi nije primarno, ne moram ostati, ako ne ide, ne ide, nije jednostavno, vjerojatno i kroz to i lakše kad nisam opterećen, da li ću ja uspjeti ili neću. Ne, jednostavno ne razmišljam o tome. Šta bude, bude, a ono bude kako treba. Tako malo ti Bog pogleda, tako kada A što se tiče ponašanja mog, i to je prirodno stanje, takav sam ja tip. Tako volim da živim onako kako volim da živim. Ponašam se onako kako sam iz kuće ponio odgoj iz ulice, iz grada, iz raje, iz sela gdje sam rođen na Romaniji i tako dalje. Evo sad sam otpio pjesmu o Romaniji i bila je veliki hit. Sve to se poklopilo i govorim da ću prestati pjevati. Par puta sam bio na odluka da prestanem, ali sam shvatio da ja bez toga ne mogu i sad više nema toga. Sad ću pjevati dok živim. To je jednostavno, ja sam pokušavao da prestanem, ali ne možeš prestati. Ja mjesec dana izdržim, već drugi mjesec ne znam šta ću sad s ovo. Jer sam pošao i došao, ne znam gdje ću. Znači moram, ovaj posao je meni sudbinski za njega vezan i sve u svemu bit će dokle bude i dokle bude mogli izdržati. Добро, кога прв пат сватихте за себе дека знаете да пеете и дека сакате да пеете? Znam kad sam bio mali. Kad sam bio mali, ja sam to više volio nego sam sebe. To je ta ljubav nenormalna. Znači, nenormalna je ljubav voliti pjevati, voliti I zato ja izbjegavam da budem u žirijima. Mene zvali u žirije, nisam htio nikad. Ne mogu da sudbinu te djece da ja to držim u svojim rukama da kao nešto ja određujem nekome sudbinu. Zbog toga, inače, jer znam koliko ja sam volio da pjevam, a i to svako dijete je tako otprilike. И добро се сеќавате на првиот настап на првата песна, како излезе приказната да почнете да пеете? То je bilo prvo, bile kafane, birtije, obične, najobičnije kafane, gdje se može... Pa tamo najbolje se peje. Trebalo stisati rutinu. Pa sam išao malo bolje kafane, malo otmenije, pa sam ošao u najotmenije. Tako to išlo. Sve step by step. Со какви песни настапувавте? Каква музика тогаш пеете? Bila narodna muzika, narodna muzika i u to vrijeme su bile popularne kad sam ja počeo pjevati, da bi ja pjevao u jednom otvorenom lokalu u kojem je publika ima zanavjetnija, više traži. Dakle, u vrijeme kad sam ja počeo pjevati, bile su 3-4 žanra koja su zastupljena bila u lokalima. Bile su starogradske pjesme, romanse, šlageri, to je zabavna muzika, šlageri. Pop muzika je tek počela bila. I sevdalinke stare, i makedonske pjesme, naravno. Nema šansi u Bosni bez makedonskih pjesama. To je uvijek bilo, znaš. Tako da je to je stare pjesme i novokomponovane pjesme koje su u tom trenutku bili hitovi. I što najveke vi ležeše na vas na duša za pejenje? Pa u tom mom mladalačkom djetinjstvu ja sam bio rođen na selu i sad okreneš radio, samo narodna muzika. Nema. Da sam počeo slušati zabavnu, vjerujem bio samo stvar šta slušaš kao dijete. I to ti uđe, svak se formira kao dječak. To kasnije se nema, ono što ti da pečat, to ti ostaješ i to je to. Vremenom sam ja kasnije zavolio i zabavnu muziku i čak sam pjevao i čak sam i nastupao i nekih pobjeda imao na nekim festivalima u zabavnoj muzici, ali to nije bilo moje primarno narodna muzika bila. Sad, ja u narodnoj muzici moje su pjesme ove, pogotovo zadnjih, recimo 20-30 godina, su više etno-pop, nego to je nešto... И добро се сеќавате ли на првата песна која што ја отпеавте и беше пуштена на радио?
Ili na televiziju? Moja pjesma. Vaša pjesma, da. Kako trgna vašата muzička? Ja, jest. Prije ću reći, eto, prije 10 dana je umro čovjek koji je napisao prvi tekst o meni. Zvao se Zulfo Jahović. Bio je novinar večernji novina sarajevski. I prvi tekst koji je o meni napisan je glasio, kaže, zlatni glas bez ploče. Tako je bio naslov. Jer ja sam pio u jednoj kafani u Sarajevu i on je došao da sjedi i sa vlasnikom te kafane je pitao ko je ovaj mali, koji je dobro pjeva, znaš. I ja došao da sa njim, zvao me za sto, pita me sam šta snimao, ovo ono, rekao nisam. I tako napisao, kako te nisu primijetili, govori meni kako me nisu opazili, pa rekao opazit će. Onda on napravio tekst da opomene kompozitori ove da ima jedan mali tu u Sarajevu koji će da, znaš. I tako je, i sad neki dan prije možda bio sam na putu i zove me Enver Šadilija, novinar isto iz Sarajeva, kaže, šaljem poruku, kaže, umro je Zulfo Jahović. Žao mi, nisam mogao doći na sahranu njegov, ali šta ćeš, tako. Тука ќе ја споменам една од вашите песни која што дефинитивно одбележа вашата музичка кариера. Ali hoću da kažem, ja, dobro je to pitanje, vrlo neobično za nas koji smo. Znači, ta radost kada je taj tekst ovaj izašao. Ja sam cijelu noć sjedio da čekam ujutru novine, da se pojave novine. Jer sam sjedio na kafani gdje je trafika bila ovako preko puta. Tu trafika i dolaze ujutro u 5 sati donose novine. Znao sam da će taj tekst izaći tad. Ja sam sačekao ujutru da vidim taj... Tekstot za vas. Guisekov koja je to radost bila? Zamisli to. Sad ne znaš šta bi moglo s tim da tu radost podijelim, tu važnost. Tako je bilo i televizijske emisije. I baš se prve televizijske emisije ne mogu da sjetim tačno ko ovoga. Ja sam već bio, kad sam došao do televizije, već sam bio dosta izraubovan, što bi se reklo po bosanski, u muzici, već me dosta bilo nastupa, pa mi već nije toliko interesantno bilo ko što je ovo bilo. I onda su bile televizijske emisije gdje je isto u to vrijeme televizija bila puno... Televizija? Kaže, bio na televiziji. Kad kažeš bio na televiziji ili pročitao sam u novinama, to je jednako istina. Mada ne mora znaći da je istina. A toliko su povjerenja imali televizija i radio i novine kod naroda, da kad kaže bio je na televiziji, to ne treba ti sudija. To ti je i sudija i sudio i presudio. A danas, sad treba samo vidjeti dokle je došla televizija, dokle je došla novine, radio, društvene mreže takozvane, koje stvarno prljaju ovo što imamo. Nakako smo isprljani, još kad nam dođu te društvene mreže, od nas nema ništa. Тоа сакам сега да ве прашам како вие се снајдовте во приказната со социјалните мрежи. Не, ја то ukinuo i kad se ja pitao, u cijelom svijetu ništa nema. Da se vratimo da budemo normalni ljudima, ne možete biti normalni s ovim. Kako će biti normalni? Kad su nenormalni naprijed, a normalni pozadi. U normalnom vremenu su normalni ljudi naprijed, govore, pričaju, a nenormalni šute, ne da mogu doći do izražaja. A ovdje sad dolaze nenormalni do izražaja, a normalni su u zapečku, nema ih nigdje. Jer je sila, zakon jači ovaj što je nenormalan. Tako će i da dođe do informacije. I da pljuje, što sam da pljuje. Nema ništa on da kaže, ne valja i gotovo. Taman da je ne znam šta on kaže ne valja. I dote smo došli. I zato ja to više ne čitam i me to interesuje. To sакав да ве прашам колку за себе сте прочитале на социјалните мрежи. Ali to je jednostavno došlo do toga, ne znam ko će odvesti ovaj svijet. To je nenormalno stanje duha, stanje svijesti. Prljavo. Treba nam čisto da živimo, da ja vjerujem kad kaže, ja se hoću da vežem da kažem da ti vjerujem, da ne volim da budem negativan, da kažem ne vjerujem ti. Ona je lop, kad sumnjiv mi je pao. Samo ta priča. A u moje vrijeme nije bilo je kad kažem tako je, hoću da vjerujem čovjeku što mi je rekao. I hoću da se držim riječi. Jer lijepo je to, to je po meni, taj način života nam fali, a svega manje ima. Sve zahvaljujući, kažem, informacijama i na kraju ove društvene mreže, one su zaviberile. To je biber po pilavu. Добро ги спомнавте убавите времења. Ајде да ве вратам во тие убави времења, пошто го памтите Сараево. Што представува Сараево за вас? Што е Сараево за вас? Dobro, Sarajevo je, šta ja znam, Sarajevo je meni sve. To je grad u kojem sam ponikao, odrastao, sve skupa. A ja sam rodio na Romaniji blizu Sarajeva. Dakle, sve je to meni blizu. U moje vrijeme kad sam ja došao u Sarajevo, 3 sam sata išao autobusom do grada. 45 km, 50 km je to daleko, nije daleko.
Ali svaka kuća stanica, znaš, makadam, bio, putevi, loši, a sad je to sve 40 minuta. Znači, sad je to po današnjim standardima življenja, periferija Sarajeva. A u ono vrijeme je, kaže, joj, gdje je to daleko, i tako dalje. Tako da imam dio gdje se rodio, koji je vrlo bitan, kod mene, u kući koju sam odrastao i gradu u kojem sam odrastao. Ja sam došao u Sarajevo kod dječaka. I odrastao, prihvatio uzuse grada. Живеете на релација Сараево-Минхен, меѓутоа во Минхен никогаш не се преселивте. Da, ja sam proveo zadnji, ja sam uoči rata otišao iz Sarajeva. I zaratilo se nisam više došao, tako sam proveo 20 godina u Štugratu. Ali Sudrat je meni bio drag samo što je ličio na Sarajevu. Grad Sudrat, malte neko da je Sarajevo. I ono, u Kotlini, okolo su manja mjesta, sve to skupa, Добро, ма вашиот син живее во Германија? И внуците? Bio se i sin sa mnom vratio, međutim, kako se oženio, se dobili djecu, sve dobro dok se i ženili, sve živjeli. Čim su dobili djecu, odmah priča, bojimo se šta će ovdje biti, kako će biti, pa šta je ovdje, pa mi bi išli u Njemačku, hajde. Oni su u Njemačkoj, ali ja to razumijem, oni se brinu zbog svoje djece. Так. Добро ги спомнавте внуците, знаат ли тие колку е популарен нивниот дето? Ko? Вашите внуци. A, znaju. Pa dobro, oni sad svaki dan sad su već drugi razred osnovne škole i sad već dosta toga znaju i sa mnom počnu da pričaju o tome i pomalo ali neću ja njima da nešto namećem, nema veze. Ами ми ја пуштате вашата музика? Ја слушаат вашата музика? Ni to i ne opterećujem. Oni djeca slušaju svoje što vole. Так. Meni su blizanci, znači muško i žensko. Так. I sad mala je, čak i u mom spotu stavio sam je, Taman je pjesma, Taman je, ne znam da li se gledala tu pjesmu. Ima u spotu, ja sam je snimala, snaha onako je snimala na telefonu, kako je pjevala uz muziku. I to stavim ja u spot, da imam uspomenu, znaš, to sam ja više stavio da imam uspomenu. Ali muzikalna strašno i to ne znam, već neki dan je odvela je snaha da je upiše da svira, hoće voli violinu. I tamo ima muzička škola, da li je škola, ne znam ja šta je tamo, profesorica neka. I nije bilo violine, kaže ima violončelo. I ona održala čas, kaže profesorica koja je vrlo talentovana. I hoće violončelo. Zamisli sad to. Pa dobro, što je podobro violončelo. Pa dobro, uglavnom to je dobro. Ne mora violina. A ja kažem, možeš ti ne klavir? Kaj neću, ne voli klavir. Čuj, ne voli klavir. Ko dijete, valjda, violončelo ljepše od klavira, klavir je ovo. Кога дојдете во студиото, позборувавме малку околу вашата песна со која што всушност станавте популарен, Нечу диаманте. Која е приказната, како настана таа песна и дали бевте свесен кога ја отпеавте дека токму таа песна ќе ве вивне во... Pa dobro, ja kad pjevam, ja kažem, ova pjesma mi je donijela u životu najviše na fakir. Dakle, kad sam nju snimio, napravio sam stepenicu na kojoj sam stao u estradnoj toj hijerarhiji i ona mi je nekako napravila put do stepenice te gdje sam i dan danas. I nastala je davno, tekst je bio u džepu kod mene, ja sam nosio pola godine taj tekst, čekajući da se napravi melodija i pokušavajući, najednom sam ja dao ideju Gljivi da napravi na koji će ritam. Dakle, ritam 9 osmina koji, ja kažem, fali nam taj ritam na ploči, nemamo taj ritam. I da u tom ritmu napravi. I tako je dobio ideju, od mene je dobio ideju koji će ritam. Na kraju i on to uradio. Onda sam ja dodao još u melodiju, neću, to sam ja spustio taj ton da bude tako da zvuči i to je bila moja, a sve to sam ispalo je kad je sudbinska pjesma. Ona je sudbinska i ona je naišla meni isto oko dar. I od tada je to sve lakše krenulo i hvala Bogu dobro i dan danas dobro. Dobro, ne postoji собиранка во кафеана или свадба да не се отпее вашата позната милјацка. Како настана таа песна, да речеме? Која е приказната за таа песна и колку вам ви е таа омилена? Odlična pjesma, to je vrhunska pjesma. To je pjesma koja se pjeva i u Sloveniji, i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. Dakle, Željko Joksimović je moj prijatelj. Onda je bio Željkin koncert u Zet. Onda on mene zvao da budem gost.
da on bude gost. Bili ja i Đinović, njemu gosti. I Peckoza je meni dao taj tekst. Peckoza u stvari meni recitovao taj tekst. Koji je pisao Lejlu. Tad je napisao Lejlu Hariju Matahari za Euroviziju. Za Euroviziju, da. I u stvari Lejla je njegova žena. On je ženi napisao pjesmu. I na probi, ja kažem Peci, ako molim te Željko da ti Peca izrecituje ovaj tekst, ima jedan dobar tekst ako Miljacka spominje to, znaš, da vidim kako se tebi sviđa. I Peca njemu izrecituje, on samo kaže, Peca, molim te, nemoj to nikom više davat, ja hoću Halidu da napravim pjesmu, melodija moja i aranžman. Ruka ruci. Za mjesec dana on meni šalje demo snimak, on svirao harmoniku i sve, otpjevao demo snimak i ja kažem, evo, hit. A meni se tad nije snimalo, moramo čekati jedno pola godinu da rano mi još za album, kaj ne stoji samo. I kad bude ti aktuelno, sad me zovni, da dođem da otpjeva. I ja sjeo u auto u Beograd, otpjevo, vratio se i pjesma ostala sve istorije. И добро да ве прашам на толку хитови, на толку песни кои што ги имате позади вас, како вие се чувствувате во кафејана кога ќе седнете и кога ќе ја свирате или пеат вашата музика? Како вие на вам тогаш? Прije mi to bilo, kad sam počinao, kad sam bilo mi to interesantno, sad svejedno, sad zaboravim da pjeva moja pjesma, ja ne kontam. Toliko sam to više oguglo, znaš, ima ona reč, oguglaš na to. Prije to bilo, sve u fazama u životu. Znaš, kaže, kako kad slušaš svoju pjesmu? Ma ništa normalno, koji svaka tuđa. Ma dobro vi dođe da kažete, koji ne zna da je ispje. Ja imam preko 200 pjesama snimljenih. Znači, a ja samo znam 50 pjesama pjevati. Vaši? Ja. Znam tekstove, ne znam. Dobro, da. A ne pjevam pjesme, zaboravim. Znači, ja imam 200, preko 200, ali sam 50 stalno. Ja pjevam samo one pjesme koje narod hoće. A ne naturam pjesme koje ja volim, a narod ne voli. Ja otpjevam neku pjesmu, vidim jedno, drugi put, 5-10 puta otpjevam, nema reakcije, nemam povratnu. Ja kažem, gotovo. A čim vidim povratnu, ja dobijem krila i ja forciram tu pjesmu. Dobro, imate nekoja što najveke sakate da pejete? Evo tije pese što gi pejete. Ko što je vama Milena, vaša, da? Pa dobro, sad, što ja znam, ima... Толку? Има многу, ама еве, дали можете да издвоите барем една? Која што ќе ја пеете, си викате, a daj čoša, skrš. Pa ima sve, ja znam, ne mogu sad da znaš šta mi sad nampalo. Malo je malo dana, da bi mi ostala sama. Malo je malo noći, da čekam kad ćeš mi doći. Da jedno drugom bol stvaramo. Dana je premalo. Eto. Dajte, skrši me časa. Ovo je pjesma Saše Lošića koju sam u filmu Kod Amidže Idriza, film gdje sam pjevao i dobro, to je jedna od mojih draživnih pjesama. Спомнавте филм и тука ми го наметнавте прашањето за филмот Караула. Пеевте песна на Халид Муслимович, о Јаране, Јаране, а не ваша. Зошто не пеевте ваша песна и дали се налутивте? I to se desilo. Bio je dogovor je bio Goran Bregović da radi muziku za taj film. I meni je rečeno da Goran će meni napraviti pjesmu, da ću ja pjevat pjesmu tu i da ću ja glumiti u filmu. I ja sam, a prije toga sam imao, znači, film malo dana sa Lošom, ta pjesma uspjela i meni dobro, a dobro i za film, znaš. Jednostavno, odmah film dobije kada ima pjesmu koja se pjeva, koja je popularna. Znači, i to je dogovor bio. I dođem ja u Beograd, kod Gorana u kući, gore, studio, vidim u studiju muzičari ovi, gdje je Goran? Kaže, Goran je u Tajvanu. U kakvom Tajvanu? Koji je na turneji tamo niđe. Ali imaju vezu sa njim, Pa kako ću ja sad pjesmu učiti? Pa kaže, znaš ti ovu pjesmu? Koju ba? O, Jarane, da. I ovo je mene oblio znoj. Pa šta će? Rekao, to je Muslimovićeva pjesma, znaš, na kom pjevaš, šta ima veze, znaš, njegova pjesma, što njega nisu zvali, znaš. Kaže, on je hoće da budem, hoće moj lik u filmu, znaš. Pa rekao, neka druga pjesma, nova pjesma da bude, nije, ovo je hit pjesma bila, nije ona, da ona nije zapažena bila.
pa da se obnovi, da bude nešto ko hit. To je pravi hit bio. Jaran Jaran je veliki hit, Muslimović je bio. Sad ne možete praviti od hita hit. Znači, to već bilo. Tak. I ja, dajte mi spojite sa Bregovićem, on, kaže, evo Halde, kaže, nije uspio napraviti pjesme. Puno je zauzet i nije mogao stići, kaže, spašavaj me. Što te spasim? Spašavaj me, kad snimi to, kaže, pa ću ja tebi, kaže, nešto učiniti, Dobro rekao. I onako ja ljut, hajde, daj mi mikrofon. Ja uđem i otpivam, baš sam ljut bio koris. Otpivam je za 15 minuta i odem. Ali da smo imali novu pjesmu. Prije toga je bila pjesma, Joksimović je Željko napisao pjesmu, pokojni Toše pjevao Nesanica. Ona mi je bila, ja sam očekivao da će Brega u tom folu napraviti. Jer to je njegov varijanta i konto sam ubašćemo pravi hit i tako sam prihvatio. Ali jednostavno znam kad je serija Ubica mog oca. Така, и тука... Sad... Живот е мој, мислам, дека тука таа песна е пеете, така? Убица мог оца. Не, песна е Ја без тебе не могу да живеем. Ја без тебе не могу да живеем, да, се извинувам, ја без тебе не могу да живеем. I to je slučajno, upoznali se mi u Beogradu u restoranu kod Novaka Đokovića. Bili smo društvo i bio je taj režiser Gagi Antonijević, bio on, bilo društvo i pričao on da snima seriju po uzoru, ta serija krimi serija, po uzoru na skandinavske zemlje, tako, rekao odlično, super, znaš. I nakon mi jedna, druga, treća, četvrta, peta čaša, Boga mi u šestoj čaši, kaže o meni, kaže, bil ti pjevao, kaže, da ja snimim, pa bio ako je dobra pjesma, što da ne. A da ubodemo pjesmu, nego, znaš, prvo to, pa ćemo lako je pjevat. Kaže, haj probaj. Ja nakon sedim za stolom i zovem ovoga Đeronima. I govorim, hajde mi pošalji 3 pjesme, demo snimke koje imaš na Viber. A, tako. Tad je Viber dobro došao Viber. Odrađuje svoju funkciju. Da. I pošalji da vidim da probam. A mi sedimo već je 8. po redu čaša. I dođeš je, posla meni Đeronima te pjesme, a ja ovoj ženskoj, koja je inače scenarista. Kaže, rekao, evo ti, otići tamo na stranu pa malo poslušaj ove pjesme, da bi imali šta, jer to demo snimcicu pjeva je Đeronima, ne pjevam ja, nego pjeva Đeronima. Ona, vraća se happy, šta je kad imamo pjesmu? Koja je? Ova, ja bez tebe ne mogu. Ja onako gledam, kontam, nije to baš to, ali znaš. I taj se von stirijski hit ima milionski samo pregledi. meni kaže, molim te, da je za 3 dana, 4 da je završimo, da je odmah snimimo jer njima se žuri. Scena je počela sa mnom. Znači, mi snimamo u jednoj kafani gore na Košnjaku. Kafana je uzeta, to je ambijent kafane, tamburaši, i pravimo mi treba početi se snimati. Ja se obukao, imam onu majicu, a garderoba mi stoji tamo u garderobi, odijelo i to. I sjedimo mi i vidim ja, govore, on raspoređuje glumce, priča, galama, i idemo kao probnik da snimamo. Ja kad trebao sam da se odemo na prespođu, ne, kad je tako dobar si, da ne idem. 1, 2 put, 3 put, 4 puta, preko snimaka je snimljeno je gotovo ti završio. I sad ovi tamburaši me pitaju, možemo li da sviramo u pjesmu u kafani? Pa što kaj je? Ovo je hit bre, znaš. Majke ti kaj jesu. I ja pa sviraju, šta je pjesma, ne da se pjeva. I tako sam saznao da sam dobio opet dobru pjesmu. Da. I evo, veliki hit. I ima milionski pregledi na YouTube, tako? Na mom YouTube ima 40-50 miliona, a ima još na YouTube-u RTS-a. To je serija išla preko RTS-a. Tako. Вака некако пред крај сакам да ве прашам околу брачниот живот. Колку години сте во брак со вашата супруга? Прije nove ere. Во бројка ќе ве молам. Добре, ја sam ti malo starinski, znaš. Mi to kažemo starinski. Malo sam, nisam staromodan, nego sam patrijarhalan. Tako. I tako, meni je žena jedno, ja da se rastao ne bi se nikad ženio. Ne znam, možda tako pričam, lupetam, ali sreo sam ženu s kojom mogu da živim. Evo, hvala Bogu. Ovo dosmrti što nam je ostalo, sad kućemo i da hoćemo, sad se ne možemo. Сега веќе касно е, така. Sad smo došli u fazu i da hoćemo, ne možemo. Во една изјава ви прочитав, велите кај нас во Бешличи никој до сега не се развел. И таа традиција се уште ја... Tako je. Така е? Tako je.
za sad nije baš nije mi se niko nešto radio u mojoj... Sad kasnije je bilo, posle te moje izjave, jedna. Dobro, ajde. Koliko vašата supruga bi bila podrška во се ова што го работите? Pa jest, jednostavno žena o sebi, pri sebi, što bi se reklo, domaćica žena koja misli o kući, misli o meni, o mojoj personi, znaš, jer nije to lako ispratiti muža, otići vamo, tamo misliti, još da mu smetaš. Jer imaš milion, ja odem, nije meni lako doći u Skoplje, pa ovo, pa ono, pa se opet vratiti, sve ovo posao. Znaš, i sad kad mi još dođe da me smeta, gdje si bio, jesi sve nisi takvih pitanja nema kod mene, to je, znaš. Dobro, da li ste romantičan maž? Pa jesam, samim tim što sam kako bi rekao, čim se bavim umjetnošću, ima to romantike. Ne može, umjetnosti bez romantike ne može. Tako da, a nekad, dosta veliki realista, pa romantika bježi malo od mene. A gospodine Bešlić, da li готвите? Ništa, to... Zašto? Neće ovo Ne naučite, ne? Ne može i penje i kutlača. Nisam, baš sam tu, prvo sam antitalenat. A drugo, nisam naučio to nikad. I naučili su mene da ja ne radim to. I onda ja to primetio da neću. I onda je tako. Ja sam ti jednom u životu probao skuvat kafu i sve se provjerilo i nisam više nikad. Tako da sam baš, apropo toga, nikad nisam kuhao ništa, ni znam kuhati. Ali eto, ima, hvala Bogu, drugi za mene kuhaju i to je to. Susrema за крај, колку ве замори животот на јавна личност, мислите овие години? Колку ви сметало? Pa nije, ja to znam da nosim lako. A znam nekad zamoriti, ali lako znam da nosim taj život. Ja tu popularnost sve svedem na realnost. Ja popularnost svodim na realnost. Ne, u mene je to, kaže što mora biti komplikovano, neka mora jednostavno. Tako da otprilike to. Nema u mene da, ako je negativna atmosfera, ja za 5 minuta pretvorim pozitivno. Znači, ne volim da je nešto, ništa nije važno od trenutka ljepote, da nam bude lijepo. Sve treba to tako nekako postaviti i s lakoćom to ide. Samo je bitno da je čovjek rođen sa tim, sa osjećajem pozitivnim. Pretpostavljam дека ќе биде tako вашиот концерт на 26 ноември во Скопје. Ако Бог, само будемо здрави и живи, то е то. Ќе бидеме здрави и живи. Док се окренеме, ето концерт. Ви благодарам што бевте гостин во студиото на Репортери, ви благодарам на убавиот разговор. Важи, се најлепше, свима, поздрави, видимо.